Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Guma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze nanone mu makuru wagezweho yo kuri Guma News Official. N'amakuru rero turi buze kwibanda mu gihugu cya Kongo. Turababwira ko rero hari imirwano yasakiranyije mu M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Tshisekedi. Turababwira kandi ko hari abantu barenga 9 bafatiwe Kinshasa mu ruhame rw'abantu benshi bakora amahano. Muraza kubyumva byose, ntimujye kure rero. Izi ni ingingo turababwira n'andi menshi atandukanye. Ikaze nanone mu makuru ku buryo burambuye. Rero hari ibyo wamenya ku mirwano yasakiranyije mu M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kuri uyu wa mbere ushize. Ibyo rero wamenya ku mirwano yasakiranyije mu M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ni imirwano yabereye mu duce dutandukanye, harimo tubiri duherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko iza kumara umwanya muto nk'uko inkuru tuyikesha abahaturiye. Amakuru aravuga ko iyi mirwano ko yabereye ahitwa Kashuga iza gukomeza muri Ibuga, hari ibirindiro bikomeye bya Wazalendo ndetse na FDLR, aho byarangiye uduce twombi Wazalendo batwirukanwemo ndetse basubizwa inyuma cyane. Ibyo byabaye mu gihe iri huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, FARDC nyine ndetse na FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro na SADC yari ryo ryari ryagabye ibitero ku barwanyi ba M23 bari muri utwo duce two muri Rucuru. Ndetse kandi ibi ibitero byaje gusubizwa inyuma by'iri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibyari byagabwe ahari ibirindiro bya M23 biri mu bice byo muri teritwari ya Nyiragongo nk'ahitwa Kabuki no mu nkengero zaho. Ibyo bitero umutwe wa M23 wabisubije inyuma kandi wambuye iri huriro ry'ingabo za RDC ibikoresho bya gisirikare nk'uko inkuru tuyikesha bamwe mu barwanyi ba M23. Intambara rero iri muri ibi bice isa n'iyagabanyijeho umuvuduko yari ifite mu mezi abiri ashize, aho M23 yafataga ibice birenga 5 ku munsi umwe mu gihugu bitakiri nka mbere. Andi makuru nanone ari kuvugwa mu gihugu cya Kongo, abantu barenga 9 bafatiwe i Kinshasa mu ruhame rw'abantu benshi cyane, kandi abo bantu bakoraga amahano. Ni kuri uyu wa mbere abashinzwe umutekano batangaje ko bataye muri yombi abantu 10 basambaniraga mu ruhame ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa polisi muri Kinshasa, Blaise Kirimbarimba, yatangaje ko abanyekongo barimo n'abagore n'abagabo bafatiwe mu cyuho ubwo basambanaga mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2024. Yagize ati batawe muri yombi. Nyuma yaho abaturage batabaje ko bari kubasakuriza, polisi yabasanze bambaye ubusa nka Adamu na Eva. Tugomba guhagarika ibi bikorwa biri kwangiza isi n'abana bacu by'umwihariko i Kinshasa. Uyu mupolisi yasobanuye kandi ko muri iri joro polisi yataye muri yombi abavanga imiziki basakuriza abaturage, ifata ibikoresho bitanga umuziki birimo insakazamajwi 300. Yagize ati abavanga imiziki batawe muri yombi, insakazamajwi zabo zirafatwa. Abantu b'i Kinshasa bakeneye kubaho mu mahoro. Iyo umuziki urenze inkuta z'inzu iri gucurangirwamo birabangama. Insengero n'abandi bagomba kubahiriza itegeko. Iki gikorwa cya polisi cyatangiye nyuma y'uko umushinjacyaha mukuru asabye abashinjacyaha gutangira gukurikirana abijandika mu busambanyi ndetse n'abateza urusaku. Ni icyemezo cyashingiye ku cyifuzo cya Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba. Andi makuru nanone ari kuvugwa mu gihugu cya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye yambitswe umudari w'ishimwe na mugenzi we wa Chad, General Mahamat Idriss Deby. Tshisekedi ari N'Djamena muri Chad kuva mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 24 Kamena 2024 mu ruzinduko rw'amasaha 28 ari kugirira muri iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Itangazamakuru ryo muri iki gihugu ryanditse ko umudari witwa Dignité de la Croix de l'Ordre National du Chad yambitswe uri mu rwego rw'imbaraga yagaragaje ndetse n'umusanzu udasanzwe yagize mu gutuma urugendo rw'inzibacyuho rugenda neza. Tshisekedi kuva mu mwaka ushize wa 2023 yakoze inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo byo muri Chad mbere y'uko
muri iki gihugu habamo amatora yagize General Mahamat Idriss Deby wari ukiyoboye mu nzibacyuho atorewe kukiyobora muri manda y'imyaka 5. Ni nyuma yo gutsinda amatora ku majwi 61%. Abanyacadi bahaye ishimwe Tshisekedi mu gihe yashinjwa kuba yarananiwe gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu cye. Muri byo harimo icy'umutwe wa M23 umaze imyaka 2 n'igice uri mu mirwano n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse n'icy'umutekano muke utezwa n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'iterabwoba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Yaba ingufu za diplomasi ndetse n'iza gisirikare, Kinshasa imaze igihe yarashyize imbere kugeza ubu nta musaruro zirageraho. Usibye umudari w'ishimwe, Chad iranateganya kwitirira Chirombo umwe mu mihanda y'Injamena. Andi makuru, abasirikare 15 b'u Burundi bapfuye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki 24 Kamena 2024 nyuma yo gukorera impanuka y'imodoka mu ntara ya Cibitoke. Ni impanuka yabereye ahitwa Manyama ho muri komine ya Mabaye. Amakuru avuga ko iyo mpanuka yabaye ubwo igikamyo kimwe mu bibarirwa mu 10 byari bishoreranye bitwaye abasirikare kibirinduraga 15 bahita bapfa, abandi benshi barakomereka. Source Medias Burundi iravuga ko abasirikare bapfuye barimo berekeza mu ishyamba rya Kibira mu rwego rwo gusimbura abagenzi babo. Mu Burundi bumaze igihe bwararunze abasirikare benshi muri iri shyamba risanzwe rihana imbibi na Nyungwe yo mu Rwanda. Ni icyemezo iki gihugu cyafashe muri Mutarama uyu mwaka, hanyuma gato yuko cyari kimaze gufunga imipaka yacyo n'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje nk'umwanzi w'igihugu cye. Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe bashinja u Rwanda guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa Tabara zigambye kugaba ibitero 2 mu Burundi mu mezi 6 ashize, ibyo yagaragaje nk'impamvu yo gufunga imipaka. Icyakora u Rwanda ruhakana kugira ubufasha bwari bwo bwose ruha ziriya nyeshyamba, ndetse Perezida Kagame mu kiganiro haye Jeune Afrique mu mezi ashize yagaragaje ko ubutasi bw'u Rwanda bwamenye amakuru yuko ibitero Gitega ivuga ko Tabara yagabye mu Burundi nta byigeze bibaho. Andi makuru nuko urubyiruko ruzwi nka Gen Z rurateganya imyigaragambyo y'iminsi 7 bise kuzimya Kenya. Kuri uyu wa mbere tariki 24 Kamena 2024 urubyiruko ruzwi nka Gen Z rwatangaje ko kuri uyu wa kabiri ruri bukore imyigaragambyo bise kuzimya Kenya. Ni nyuma y'uko rwateye utwatsi icyifuzo cya Perezida wa Kenya William Ruto watangaje ko yifuza guhura nabo. Yabitangaje ku cyumweru ubwo yari mu rusengero rw'abagatulika kugira ngo bakemure ikibazo, ariko bamutera utwatsi. Urubyiruko rurimo kwamagana umushinga mushya w'ingengo y'imari ya leta urimo kuzamura imisoro y'ibintu bitandukanye no kongera amafaranga abategetsi bakenera mu bikorwa byabo. Urubyiruko rudafite umuntu n'umwe urukuriye muri ibi bikorwa rwatangaje ko kuwa kabiri w'iki cyumweru ruzakora imyigaragambyo rutura mu gihugu cyose, aho rwasabye abakozi bose kutajya mu mirimo. Nyuma y'imyigaragambyo yabaye kuwa kabiri no kuwa kane w'icyumweru gishize, urubyiruko rwo mu cyiciro cy'imyaka kizwi nka Gen Z bisobanuye ko abantu bavutse hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'2010 rwahise rutangaza gahunda ikurikiyeho y'iminsi 7 y'imyigaragambyo. Bavuga ko ubuyobozi bwa Kenya bukoresha system ya gisambo bityo ko batazabyihanganira. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana amakuru yose. Mugire ibihe byiza.